Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Mitema Tapati, vice-président de l'association Moruro et Tatou, au sujet des conséquences des essais nucléaires en Rio Tahiti. Ia pai mate te anoa te parau I mua I te tata. Te rea te mea ni hiara. E a piti, e whae te hia o mai hoa pa I te parau mau, I mua te hipa, e te pūra, I whaatupuhia, e ia tae tātou ni ai te teiteime, e I te hia mai te parau tia, e tupu te parau tia I o tātou. Te mautuhu ata mātou tua tāpapane I te enei, a tai. Te mera hoi e te parau o te taata, whia mai. Me mai te pai tātou ia I te e ere noa e me te rahuru e o e te mai. Are, o whau ia o e tau turu ia o. O I e hoa e te veire hoi e te ria tua. Te mea rā tātou I te rei te enei. Ua te maharoa tu mau haa mau ar ano te ai roto I tō tātou whenua I te imaha. E ere e tau tātari I noa te maihia I o tātou, e nuna ata atua te maihia I te enei. No te rapa au I te rā nuna ai maihia, ai te rawa I wa ahurat moni. Te aura ai te tātou paraparau moni wa ahau tātou I te enei, paraparau tātou I te enei, I te parau no te ea o te enuna no ananai. Tō tātou ea I te emahana, te ea o tā tātou hua ai nona no ananai. Nā hea, te roa wa ahau I te maohi, I te orara mai tai no ananai. Te aura, te wera te parau no te aru. Te wera te parau no te rahua te atua. Nā hea tātou I tēnei haa mai te mahana no atu no te mea, ere nā tātou te raparau ai purehu o moruroa ananai. Ere nā tātou te raparau, nā mau ei wāna, e purehu no atu o moruroa ananai. E ha te tupu I roto I tō tātou whenua. E ha te ati tā tātou e whārerei ananai. E atu apahai au tātou, tā tātou hua ai no ananai. Te rira te paraparau ai tura I te ienei, no te mea. Mea rahi te mau hapapūra atu mau ei wāna. Me rahi roto mau apapura at mau e wana e parau mai rei a tātou e, te mau whaotira e te mau e a tā tātou I rawe mai ua hape. E no te rā me ua hape, ti tauhia te tā atu ara, te mau warata I poritita, te mau warata I o te mau hapaora. I wha a wharo whaahau, te whatiti e whaatio I whaahau, wha a api whaahau, te mau whaotira e te mau e a tā tātou hare atu I te ena.